همیا پیروز دکن به روژاها روژه که جبو همی انسان آزادی خواست روژه که نویه او روژه که گو انسان کاربه بر با آزادیه و گاو بگاو جبوی کار کرن گاو بگاو جبو خودی لوی درکتن او روژ همان روژ روژا آزادیه وکهویه روژا گو ام همی به هبره کاربن خودی لرهبری خود درکبن یگو اف فلسفه فکر و رامان رهبر آپو یگو لجواک همی بلا بوی گو ام همی کاربن هی بهتر خودی لی درکبن هی بهتر خودی ببین خودین و کده جبرگو سروکاتی ده 4 نیسان ده هاتنا ویا دنیای هبونه کی نتنه ام بیجن ایده جبو کردا لی هبونه کی جبو جهان حموی گو کاربه گو هرتنین مزن تیده بده چکرن لبنانية كردستان از اللي بندم بقصد الآن على هوي حتى البارشة دقيقة من الشغل شكون نواهي بخاري قصدك واسعة لا ممكن نجيانا غير نجيانا هنا نفرة أزهير ما جيانا منا هنا كنا تماما جيانا بلكي سالش نشنا جيانا بمرنج وقتش تكدينا جيانا منا أصحاب تشتي نهار خیال سرکتی زاروکتی خیال آزادی بود حتی روژایی رو اگر هاته به خیال سرکتی آزادی زاروکتی دی دست پیدا کرد دنوا جواکی ده بلابون پرچبون گهبو سرکتی اصلا ده او بلابون او پرچبون کمیسر هف کرد سرکتی بشوازه کی زندی پیشکش دکر آدن سرکتی اصلا ده وک مکتبه که پرورده همو جواب دقت بکن سرکتی سورجه که لبنان و مرحله لبنان ما بو مرحله گل الشامي ما بو پرانی دالیه جواک ده سرکتی جواک پرورده کر تاني قادر ان PKK پرورده نکر بالصدا بحزارة انساني ما يكردي ولد باريس عرب هناك فيديو هنا جارنا هناك شاشت منن ما عجبا ده حيشتي وحيشتا ده حيشتي ونهاده عرب ده چون جم سروكتي اري عرب ده چون جم سروكتي هنا وچونه يعني بيجن عجبا انسان بري دهاتن راسه وانا دهاتن جم سروكتيه اثباتي وهنا فيديو وهنا بلغسلي وهنا افانا سرکتی ما گوتش حرکت دست بگه حرکتی که عمومی نه حرکتی که تنی کرده تنی نه کردن همو کس ناف دیگه منا که هری بر بچاف حوالی عزیز ده 70 شهید کتی عزیزی عربش حمصیه جه گندی عفرینه عربه 70 شهید کتی لبوطان شهید کتیه دمکی اف حرکت جبوگ ام ناس بکن ام فهم بکن ام گره که هنه که دیرو که و ناس بکن مشاوی دیرو که گره که ام ناس بکن مشاوی دیرو که اوه وقت بجه چمه که دهاره که و همو جو که گهنه دهاره که تی تولید بیه
حمي جوكي كهنة تنتفلت بيني وبهفرة دمشن دبقو جارنا أو جوك دمجقن دبقو أو جوك جارنا جيلي كفراد سكنن دبقو جارنا فقط أو كم دمشي أو كم ناس سكنن جيان كم أكيد هركة تجاري ناس سكنن شهيد بغير تكشينا من صاحب الجارية. كنت أمارة دايبه منطقة أورفا شاري نيساني 1940 نابي دايك يعويش نابي باب عمر شخوات سبيكا زاروكاتيا ساروكاتي دقون دبو خواندنا خوا دقون تذكر بشتر دي يعني خواندناوي دقون دي نرغوري زانا بوناوي فتفرد چو دباجار جم خواخوا دباجار دي چو خواندنا خوا بكر خواندناوي جي خواندنا خوا بشتي كان سالة بجامعة كلية العلوم السياسية يذكر أو هنا هبال شكر لهبدور ونشتن شكر وضعي سياسي بوتن نقاشا وضعي سياسي كرف ودورد جبونا بارتيا كاركري كردستاني كاريوي بجيبين لبيدكا هبالي جميل بايقبو كمال بير مصدوم دوغان مصطفى قراسو أف سروكاتي فكرة سياستي وكرديتي جهاد هبالة ودخلت مشروعي خاف بيتر فرابك فكر وفلسفة خاف بيتر بجهنا ملتي كرد. الكردية بلغتها الأم في المنزل ولكن كانوا يعلمونه لغة أخرى في المدرسة والتي كانوا يرسلوا إليها. بالطبع لم تكن المشكلة المشي جسديا بل هي الأساس المشكلة الثقافة أي تم حرمان الشعب من لغته والتي هي أساس لثقافته فإن العدو يحاول تطبيق سياسة الصهر والحرمان الشعب من لغته والتي هي أساس لثقافته. أصبح هذا التناقض كبير بالنسبة للقائد حيث يوجه هذه التناقض لأمه في أحد الأيام. يرى القائد والدته في أحد الأيام وهي تنثر الشعير في حديقة المنزل للدجاجة وفراخها الملتفون حولها وفي تلك اللحظة يذهب ويقف أمام والدته ويقول لها لم يترك لك الحق بقدر هذه الدجاجة أيضا انظري إن الدجاجة تتواصل مع فراخها بلغتها ولكن لا تمتلكين هذا الحق بأن أتعلم بلغتك. اليوم عقدنا اجتماع موسع بمناسبة عيد ميلاد القائد عبد الله أوجلان. هذا العيد ليس فقط للقائد عبد الله أوجلان إنه عيد لجميع النساء لأن بفضل القائد اليوم تستطيع المرأة أن تنال حريتها وحقوقها. عاش القائد عاشت حرية المرأة. امشاری نیسانی روزا روزبونا سروکاتی همو گلیل ما پیروز دکن. اف روزا هانی روزا که پیروزه آزادی ریبر آبو آزادی دائما وکشن. اف روز جمر وکشن بتایبت ما همیان پیروز دکن. ام به روزا هانی ام بیشتر روزا که وجینه روزا که گو هموجن تدا آزاد بونه. ام به روزا هانی پیروز دکن و چاری نیسانی و همیان پیروز کن. عشق شدی و سرق ناس کریه جناد لایزم مثلا چندکی کرداد خدا هر دایل میشینه زاینا یکم تنقطه یک اوانو امدیاج بیر نکن یعنی یک بوینا کردان دمیجی خدا چه کرم کرد گره بگیجی هفده دشمن را بیشن امهانه حبونا ما دی ناس بکن ای اون زنم یعنی من بخواهی 20 ساله به برچی ورش یعنی پر بشانسی یعنی اون نه انسانی لیزه نه اون نشه من هر جا پارتی کردستانی
aynı vakte duyucu da hemen zanın yani Ermeniyane, Aşuri hene, Suryani hene, Arap hene, Kurd hene. Çünkü Mezopotamya çandaki bey yani tam nabıka Urfa'ya yani. Herin ama keberek düşman kıl. Bir acaba evcil adu rahmara şey mi be? أو الرحدة ناوي من فرح حسن قوميتا پروردية مجلس بلدة الكرمة إشخوا وقت شاري نيساني روجكي أم بيجن ديروكي يجبوما وقت جنين كورد قلين كورد حمو جنين جيهاني روجبونا ريبر أبو يم بيجن روجبونا روجي جبر ريبر أبو إيكو هات أم شتاريتي درخستن وقت بريا مرونيكر أم وقت جن لسريد أم شاري نيساني ريبر أبو مالبطا ريبر أبو حمو جنين جيهاني وجنين كورد أو حمو قلي أزادي خواست بيروز دكن ام دبیجن چاری نیسانی روزه که نج روزانه جبر کو ریبر آپو ام جت نبونه درخستن هبونه او بو ایکو کلی کرد بر به آزادی ببر گلی کرد تنب بو نج ریبر آپو با ایرو از وقت جنک کرد جنک جوان نکاری بمن بزمانی خو نب ناسنامه خو نب چاندا خو با آخر یما بجیاما جبر وی که ام وقت جن روزا چاری نیسانی روزه کی پر تایبت و دیروکیش با خود بینن جبر کوری بر آپو ریاما وقت جنا رونی کر دما کوری بر آپو هات گرتنجی پر هیوی خوشت مدیتن گوت افریا منی گول ور سکنی هیوی من دجنا ده هن وجن ویری بردوام بکن حتی کو بکهجن آزادی خو و آزادی حموج واکیم جبر وی که ام جی وکجن ام حرتم تکوشین دکن ام برخدان دکن تاکو ام ریبر آپو فیزیکی دناف خود ببینن ام بهور جیان بکن جیانک آزاد ریبر آپو نتنش بو گلین کرد جبو حمو گلین جیهانی جبو حمو گلین آزادی خواز بو روناهیاریه بو خلاصی آوان ج دستلاداریه ج قرقرنیش تنبونه جبر وی که حمو جیهان جی روزا چاری نیسانی شاهیا چه دکن احتفال دکیم روزا چهار نیسانی جبر او روز وقت روزه کی پیروز دیدن الجمع وقت جن تایبت و وقت حموگل آزادی خواست